Ki arpongut ki samla don sap ha ka shat bat ruai ki bala shajit ban rung sha ka final jong ka ribhoi superstar season 1 ka ban salong ha ubnai no pra arjar arpo lai ha umsning kate ke jing shajit jong ki te ki samla ka dei hadian ba ki nong bishar ki la bishar bnia ha ka semi final ka bala long menta ka sngi ka arpo wei tarik risau ka bala penlong ha district library hall nong po Henry na pedeng baro kinong isim benta tang arpo ngut kila shajit ban rung sha ka final jong ka ribhoi superstar ha ka semi final jong ka ribhoi superstar lawan ban saki bat aiman siem ya kinong isim benta ha ka rensan da uba bajop pengrup MDC Rembrai Jerngam constituency uba pendap lang wa lang presiden NPYF Ribhoi uba bi lengdo orang ba shnong Queen uba Lansius Emily producer uba Deiru Utrai jong ka Ribhoi superstar lembat ki paj ba ki balawan ban saki ha ka negasngi Kalong ke ba kipun ha po ni kali kasi orang kowe dengan saya ba kung kini ki platform ba pelong kung kini ki jingalang kini ki league kini ki superstar ni kumne ba jie na saya ki ko sama ni kita ni sab kila ban pengi yang tak sab jo ki kung ni na saya dengan ni pada ni ban ai ke parti organizers ka kila ban bulong kita ni program ni ko kami kan pun dia tu dari nasional power di presiden nak kalian jonga awak kat pengelah dan berkat pada mereka organisasi berjumpa nak kickboxing yang baru to participants dan awak berkaitannya to emerge dan sudah shadow acknowledging fit amat awak kisah kilat berjumpa apa ki practice dan saya ki ko sama ni ki man pek esa bajong hakaba ki don ba ki practice ba kamtam ba message ke ba ki man toy bone na ki se kamtam kun ki jindi drugs ki ba ye ba kan makta yang ne society ke ni joni ekane ba ni khasi ka ni ko te play he film he video as an actor. He is a real actor. Unde tumha film ho parda tumha haching him the real actor. Why? He is a very good entrepreneur. He goes along with many youth inspiration program. There's one of the we the youth we need such program and one talent junior. Apo riwayat kami idan kam ni long kana samla ko balances and one dumne mo skena program ro sabi ni bon talent na riwayat ko jingroy and pick masak ro riwayat is one district is a happening district in a Kelantan district administration at balani ni yaram and more that education plus talent it makes the whole package in one of the youth Kelantan representative committee office kumarong additional deputy commissioner of the world now they come jangka development they employ priang
efisien, kapala, hirap, kalian mission domestic scheme and all.